Nakon teškog vikenda, vožnje u BlaBlaCaru koji se doslovno gasio na autocesti, do toga da su me na ulasku u avion izbacili sa leta, vikend smo proveli u Beogradu i napunili baterije. Bukirali smo nove avionske karte iz Sarajeva za Abu Dhabi, te sam već sljedeće jutro morao biti u Zagrebu kako bi napravio žurnu putovnicu i spremamo se na let iz Sarajeva i pokušaj 2 kreće. Dobrodošli u novi dio Dubai vloga. Evo nas ljudi, stigli smo u Sarajevo, prenoćili smo, sad idemo popit kavu i onda idemo na let. Pada snijeg, predivno je i sad nakon snijega doći na toplo, top. Šta se desilo? Znači stigli smo na aerodrom sa testovima iz Zagreba na kojima nema QR koda. Nakon 15 minuta čekanja za check-in smo shvatili da treba QR kod jer su ljudi počeli pričati o tome. I ja kažem Mateju, ajde kao pogledaj šta je s tim QR kodovima, a on kaže ma ništa, ajde, bez da se ljudi uznemiruju. I on se ulogira na mail i pogleda mailove i piše da svi moraju imati QR kod. Tako da ljudi, sat i po prije leta smo se morali testirati, čekati rezultate, sat vremena. Stigli smo doslovno zadnje minute, znači nevjerojatno. Cijela posada tamo čekala, odvela nas do gate-a, sad se ukrcavamo, tako da dobro je prošlo, ali nekako nas baš neće ovaj Abu Dhabi. Ljudi, evo nas napokon, umorni smo, iscrpljeni smo, idemo odmoriti, idemo se smjestiti u hotel i odmah ujutro krećemo aktivno. Sutra ujutro prva stvar koju ćemo napraviti je kupati se u bazenu, znači obavezno. Evo nas. Strgani do bola, idemo se istuširati i spavanac. Čekaj, su maske obavezno vani? Vani. Vade nisu. Idemo u Zoom, to je skraćeno od Konzum. A nakon toga prošetati gradom i napraviti par dobrih kadrova. Džamiju smo ostavili kao šećer na kraju. Svratili smo do lokalne trgovine Angelou Shopping jer su cure obavezne prilikom ulaska imati prekrivenu kosu, ramena i noge. Jasno. Vidite? A muškarce niko ne gleda. Kako se čini? Looks good. Prava ženska. Ljudi, evo nas na highlightu dana, a to je ova džamija iza mene. Stvar je tome da cure mora biti pokrivene, a mene su pustili ovako kakav jesam. Nažalost, već na ulasku u džamiju su mi uzeli mikrofon za kamere, tako da nisam mogao gledati. Ali to nije važno jer kadrovi koji slijede su mi možda i najdraži na cijelom putovanju. Htio sam snimiti jedan reels koji sam imao u glavi već par dana. I da, sniman je sa mobitelom. I don't fucking care. Time. Ovo je lokacija koju smo morali ponoviti, jer, znači gledajte ovo. Ovo je nerealno dobro. Vratili smo se ponovno sljedeće jutro, već je zatoplilo vani, ali ako ikad mislite posjetiti ovu džamiju, znači najbolje doći rano ujutro, u 9 sati kad nema nikoga, znači nema žive duše i imate sve za sebe. Fenomenalno.